Numan pa'y makagarawin, nakapsot pa'y laing ti 39 ti tawen na a barangay Tanod, ani Jeffrey Agudal, kalpasan ana kuryente, ituneg ti pagtaenganda iti poblasyon San Isidro Ambra, pasado alas 3, idi malem kalman. Istorya ti asawan na, adda iso na iti bangged, idi mapasamak, ken intawag laengen ti anak da, tinapasamak. Yung anak ko, ma'am, tumawag sa akin, ma'am, na ganyan yung papa niya na kuryente daw, ma'am. Inayos daw niya yung extension, ma'am. Sabi nang, yun namin nagsabi na inayos na extension, tapos yun yung nakurente. Baka hindi niya na yung saksakan, ma'am. Nakasaksak yung extension siguro, hindi niya alam. Yun. Saan naman nag-jubing? Ma'am, sisigaw sila, ma'am, na naghingi ng tulong doon sa kabila, sa pinsan niya. Hindi nga kasi di estado na tata. Kasi, ma'am, parang parang may amnesia pa siya, ma'am. Takot na takot siya, ganun. Yun lang, ma'am. Kung natin may saan nga rayat iti biktima, nagpukaw ti pulso ken anges ti biktima, kalpasan ti pasamak. Nagpaarayat da iti pulisya, ken dagos ana itaray iti ospital. Dito yung police station ma'am, nag-start diretso ti CPR yung gana di bangged. Mga 3 to 5 minutes nga CPR yung gana nga ta dito ko, ma'am. Mga ti dalimag, diyan ti batog, ti balay ti may isang kapitan. Tapos after day jay na paadda nagsubligi breathing na kanji palsnan, ma'am. Yung gana di bangged dun. Nagsagaba ti biktima ti sugat iti nagduduma apaset ti baghina, ken madaman ngagpapaimbag iti ospital. Dakkel met ayaman ti asawa ti biktima asaan nga nairaman dagiti anak da. Nang tedmet palagip ti pulisya tapno saanen a maulit ti kaasping nga insidente. Check da dagitoy no naka-plug dagitoy wire bago da aga trabaho tano safe da. So kailangan nga aganda da ti panagtrabaho da. Jessica Boreta, Balitang Solid North.